Isakaza tuje ku systeme jamais égalé twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi amakuru haramutse rero nyine nayo igisirikare gikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira akomeje gufatwa rero ho nanone bamwe mu bigize abasazi bakomeje kugaragara ku mihanda kumbe bagasanga bafite amatriculation y'igisirikare cy'u Rwanda igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gikomeje kugenda kivumbura bimwe mu bice byagiye bihishwamo intwaro zari zigamije ko mu gihe icyo ari cyo cyose abagiye basigara bashobora kugenda bahita bongera kuzibikuza. Hafashwe rero amareservoir agera kuri 25 y'ama essence ndetse hanafatwa na arsenal zigera kuri 12 z'imbunda. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kwinjira rero muri Uvira, kikaba rero Uvira yari maze igihe irimo rero abarwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda muri emotion nyinshi. Abaturage nibo bakiriye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse banabinjiza mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko igisirikare cy'u Rwanda kihavuye. Mu mihanda abaturage basohotse basuhuza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugaragaza ibyishimo ndetse n'umunezero yuko abareberi bahavuye. Benshi bakaba rero bagiye barira bavuga yuko biciwe abantu babo n'igisirikare cy'u Rwanda. Iyi espoir yagaragaje rero gusiporta ndetse no gutera inkunga igisirikare cyabo bikomeye, ndetse progression za sécurité zikaba zikomeje, normalisation ikaba ikomeje na polisi kabiri kugaruka. Kugeza ubu rero tukaba twavuganye na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri iriya zone, bavuga yuko bafite mission yo gukomeza kurinda mu buryo buri constitutionnel guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na institution zayo mu buryo buri decentralisé kuva hasi kugera hejuru. Bati dufite obligation zo kurinda territoire nationale ndetse no kurinda abaturage b'abanyekongo. Ni mu gihe abareberi n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda bari barakomeje gutangaza amarotire inshuro nyinshi ariko ntibahave. Ni mu gihe kandi nanone kugeza ubu ngubu bakomeje kwakirwa n'aba observateurs bakaba bahari, ndetse confiance ikaba ikomeje kugaragara yuko fort ku baturage. Ni ku banaliste benshi bakomeje kugaragaza rero yuko situation ikomeje kugenda igaruka, ndetse ubitwa Muhanya Gaël akaba yavuze yuko kugeza ubu ngubu kuva muri Uvira ari ikintu gikomeye. Yavuze ati bavuye muri Uvira kubera yuko mu by'ukuri byari bikomeye gukomeza guverna Uvira mu gihe ibitero by'abazarendo bimereye nabi. Ati amatiyo akomeza gutuma abaturage babaho muri iriya zone yose yarafunze kubera yuko mu birometero bigera muri 80 hose uvuye muri Kamanyora igihugu cy'u Rwanda ntago cyabashaga guprovisiona ku matrupe yacyo, ndetse amambuscade yaramaze kuba 60 bagiye baterwa yishe abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Rwanda. Difficulté logistique zikaba zari zikomeje kugenda zibazonga, pression militaire ikaba yari ikomeje kugenda ibaremerera cyane. Autodefense y'abazarendo yakomezaga kubahata urufaya umunsi ku munsi, ndetse ntago haburaga 100 bapfa ku munsi. Kwinjira kwa FARDC muri Uvira rero bikaba ari victoire symbolique stratégique, ndetse abaturage benshi bakaba bakomeje kugenda bishimira kuba igisirikare kigarutse iwabo. Kugeza ubu hari impunzi zahungiye mu Burundi nazo ziteganya guhita zitaha, tukaba turi bukomeze kugukurikirana gatanu ku kandi. Mu gihe rero izi mpunzi zaba zitangiye gutaha tukaba turi bukorere coverage yose tukayikuzanira ahangaha. Isakaza tuje ku systeme jamais égalé, turagaruka mu kanya. Isakaza tuje ku systeme jamais égalé, twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukugezeho amakuru rero yamaze gutangazwa na nyiricyubahiro Patrick Muyaya. Akaba avuze yuko ngo umubyeyi wa FC igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gifite amabrigade ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyise mu 23. Bati bakomeje gukora amaplan de déportation yo gushimuta abanyamurenge. Ati rero muri communauté z'abanyamurenge bakomeje kubakwirakwizamo ubwoba. Ati ibingibi bakaba bakomeje kugenda babitegura kandi batangiye no kudeporta bamwe mu banyamurenge mu nzego rero zitandukanye mu ntego zo gukomeza kwinstrumentaliza
ubuzima bwabo ndetse no gukinira ku buzima bwabo bashwanyaguza communauté na cohesion nationale y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nk'uko twakomeje kubyamagana, dukomeje kugenda tubona infiltration mu mijyi itandukanye bakora mission za pillage. Rero ati bagiye basigamo abaje bo kubakorera pillage ndetse no kugenda bahitana abanyamurenge kugira ngo babeshyera abazarendoka aribo bari kubikora. Ati bateguye kaon, bakomeje kugenda bica abantu. Ati ibi dukomeje kugenda tubidenonsa. Ati mu mujyi wa Uvira nk'uko Purusi akomeza kugenda aravuga yuko cohabitation pacifique ikenewe, ariko kugeza ubu ngubu harimo abari kubiba urwango bakomeje kugenda bica abantu ndetse bakanagenda bari kodinga amavideo. Muri uko kuri kodinga amavideo bakavuga imvugo z'urwango, kandi ari abasirikare b'u Rwanda basigaye barimo kugenda bagerageza kwanduza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko communauté y'abanyamurenge y'ubwayo yanditse ibaruwa igatangaza yuko ibi biri gukorwa ndetse kandi ari imikino y'umuhungu na se. Atuye umugoroba rero igisirikare gikomeje kugenda cyinstara progressivement rero mu mujyi wa Uvira no kugarura urudire muri uyu mujyi no kurinda abaturage. Umutwe wa M23 ukaba rero ngo ari fils de père w'u Rwanda, kandi ngo akaba ari voler mu rwego rwo gukomeza gusibura abanyamurenge. Imitwe iri gukoreshwa rero ngo nuko muri iki gihe igisirikare hagiye hasigara nyine aba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bakora gitera hamwe mu kubiba urwango ndetse no kugenda barojistira amavideo y'imvugo z'urwango kugira ngo berekane yuko ikizarendo ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagarutse muri Uvira, izo mvugo zigatangira kugaragara. Kugeza ubu ngubu rero hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kugenda kigaruka, ndetse force spéciale yagarutse mu mujyi wa Uvira, ariko kugeza ubu bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko ku mabordure atandukanye y'imihanda hagenda hagaragara abantu bigize abasazi bakomeje kugenda bakorera igihugu cy'u Rwanda muri iyi situation, ndetse bakaba bafashe batatu bakomeje kugaragara yuko ngo burya ari bazima. Intambara ikaba rero ikomeje kugenda ikomera muri biriya bice. Tukaba turi bukomeze kugukurikirana gatanu ku kandi isakaza toujours contre système jamais égalé. Ntitwagenda tutabamenyesheje yuko hakomeje kugaragara andi ma helicopter akomeje kugera ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikaba cyaguze AH-64 Apache, indege ya attaque rero ikomeje kugaragara ku rubuga rw'imirwano hariya, ndetse ikaba imaze kunaterariza bamwe mu basirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Turakomeza rero tugukurikiranire gatanu ku kandi, dukurikirane nawe isakaza toujours contre système jamais égalé. Turagaruka mu kanya. Isakaza toujours contre système jamais égalé tuje kugira ngo tuguhe izindi updates. Kugeza ubu rero abareberi b'igisirikare cy'u Rwanda bakorera ku butaka bwa Kongo nka M23, pozisiyo zabo zo muri Mpeti no mu bice bya Runakindi muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale niho rero hakomeje kugenda hagaragara renforcement zikomeje kugenda zikorwa. Amakuru avikarembe aravuga yuko amakamyo atwaye abasirikare akomeje kwinjira muri Mpeti muri metero 18 uvuye kuri site strategique ya Pinga. Aya groupe y'amamodoka akomeje kugenda yuzura yinjira kuri kiriya gice, ndetse akaba yavuye muri Karembe kuva rero mu matariki ya 7 nibwo yatangiye gutunda aba basirikare aberekeza hariya. Secrétaire administratif wa groupement ya Kisimba akaba akomeza gukonfirma yuko rero kugeza ubu ngubu objectif y'iki gisirikare cy'u Rwanda ari iyo kuransa rero ama offensive akomeye kuri site strategique ya Pinga mu rwego rwo kugerageza kuhafata, kubera yuko bakomeje kuhahigira igihe kinini. Renfort ammunition anome ikaba ikomeje, ndetse ikaba ikomeje nyuma y'ama attaque y'abareberi bagiye bakora cyane cyane kuri ziriya position z'igisirikare cy'abazarendo n'igisirikare cya FARDC muri Mahanga hafi ya Mpeti, ariko igisirikare n'abazarendo babashije gusunika
bazonga cyane igisirikare cy'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi izi ntambara uko zikomeza ari nako Tshisekedi yari yahuye na Joao Lorenzo bikaza kuza kurangira rero hatangajwe cessez-le-feu, ariko bikanavugwa yuko hakomeje kugaragara degradation y'amahoro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma Perezida Felix Tshisekedi akaba yagarutse, ariko Perezida Joao Lorenzo akaba ubu ari we muyobozi wa Union Africaine yavuze yuko mu by'ukuri ababajwe kandi ari preoccupé mu buryo bukomeye kubera situation y'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda yangirika. Muri declaration yakoreye i Rwanda, sekreteri rero wa perezida wa Angola akaba yamaze kuvuga yuko mu by'ukuri hakomeje kugaragara kutanyurwa ndetse n'amakenga akomeye kubera situation ikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Angola yavuze yuko hakenewe cessez-le-feu immédiat ndetse ari inconditionnel hagati y'abakomeje kurwana, igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga yuko resolution pacifique ariyo igomba kuba privilegiye, ndetse Felix Tshisekedi akaba yarari i Rwanda, bakaba bavuganye byinshi, ndetse iyi occasion yahuye na mugenzi we bakaba bakomeje kuvuga kuri sije zijyanye n'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi séquence diplomatique ikaba rero iri muri contexte yo gukomeza kwita ku kibazo gikomeje kugenda kizonga akarere ka Sud Kivu, Nord Kivu ndetse n'ibindi bice bikomeje kototerwa. Kinshasa irarega igihugu cy'u Rwanda rero kugira uruhare mu gufata ibice binini no gukoresha ingufu za gisirikare mu rwego rwo kwangiza umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abaturage benshi bakomeje guhungira mu Burundi, ari nako kandi nanone niyo ministeriyeri y'akarere kose igomba kuba ku ya 8 kugeza ku ya 10 muri Livingstone muri Zambia. Tukaba dutegereje tukazakugezaho gatanu ku kandi uko bizakomeza kugenda bigenda. Iriya nama tuzaba tuyirimo kugeza ubu, kandi nanone hakomeje kugaragara ama blocage y'amataxi moto Goma Masisi muri kare hariya ho ntago hakinyurwa, ndetse bimaze kumenyerwa n'abaturage bahariya kugeza ubu. Kandi nanone abantu 13 bakaba aribo bakomeje kugenda batangazwa yuko bishwe inyuma rero y'ibitero bikomeje kugenda byibasira biriya bice byo muri Maniema, ndetse ibiro bya OCHA bikaba bikomeje kugenda bitangaza iki kibazo uko kigenda gikura. Abantu bicwa umunsi ku munsi, ndetse nta mpamvu. Justice extrajudiciaire ikaba ariyo ikomeje gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa kandi yuko Lieutenant Colonel Mark Azukai Mongba niwe wabaye porte-parole intérimaire w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko rero General Major Sylvain Kange akuwe ku mirimo ye. Turakomeza tugukurikiranira rero gatanu ku kandi. Isakaza tuje konti systeme Jean Kigali, turagaruka mu kanya.